Savjetovanje tradicijno organizuju Društvo ovocara u Vojvodini i Poljoprivredni fakultet, Department za ovocarstvo, vinjecarstvo i pejzažnu arhitekturu. Ostatnjih 10 rokів ovocarstvo u Srbiji dožilo pravu ekspanziju, ta medzi 10 najvyvoženšíma artiklami ovoc má svojich 3 predstavníkoch, jablúka, maliny i višnji, co toho roku Srbiji prinješe okolo $125 milióny. Ovocárstvo v našej poljoprivredi učestvuje z 11%, a u vyvozu 17%. Ova godina je pokazala da ne treba saditi neke voćne... Tod rok ukázal, že netrebalo u Vojvodini sadzic ovoc, ktorý toti agroekologini uslovije ne odvetuju, dumam na malinu. Keďže už i sadzi, mušiše primeniť súčasná technologija, co podrazumijuje systémy za orošovanje i mreži za zaštitu od slunka. Vojvođanski malinare boli primušeni daco sadzic, bo zo tradicijných zemljedilskih produktoch nie zarobku, okreme na malih povrchnostoch. Za súčasnejšiu produkciu niet peniežu i jediný východ z tej situácii efikasnejšie združovanie, co v našich uslovijoch bez aktívnej pomoci državi nebude ľahko zrobiť.